Umugwa wa Dawidi ku ngoma ya Herode, ari arabyina umukiza aravuga, niwe mpamagaza abami n'umukiza w'isi yose. ni Yesu avugira mu ruhongore. Umugwa wa Dawidi ku ngoma ya Herode, ari arabyina umukiza aravuga, niwe mpamagaza abami n'umukiza w'isi yose. ni Yesu avugira mu ruhongore. Aravuga umwami w'abami uganza abaganza, Yesu avugira mu ruhongore. Aravuga umwami w'abami uganza abaganza, Yesu avugira mu ruhongore. Aravuga Yesu mu ruhongore. Aravuga umwami w'abami uganza abaganza, Yesu avugira mu ruhongore. Aravuga umwami w'abami uganza abaganza, Yesu avugira mu ruhongore. Aravuga Yesu mu ruhongore. Yesu mwana w'Imana yabuze uburaro i Betelehemu bamwimye indaro. Yesu mwana w'Imana yabuze uburaro i Betelehemu bamwimye indaro. Yesu mwana w'Imana yaciye bugufi yambaye ishusho y'umugurano. Yesu mwana w'Imana yaciye bugufi yambaye ishusho